kura kwa nimu nyameti afamfo nanso ya meda me brabesra me dem yefo ato ntimi se besra me gwada bia me ya fasting mo ope nye de obi kana wutie ye be ya na ye be me ne mi ko ya abo ama me se nye de mo kana etie de ya na ye yenso ensakra ante parena net say nko rada wo de nenso ache bibia e kama e do ba de bibi sa so ho ye me ho ye pa me nyare na wo de ya na wo kekasa me yale so fa me nyale ni pa de ya de ya be bisa se de wo sitie wada wo ma wo ho ye fe so fa me premani e na so de wo gina mu be de bia me gina mu ne nko e na de aboro so design e wo ata de ntina na me kan sa e fe that's nyame nka ho no hira what for oh me judge judge ha awiedu ebo wona woni ho amna mo o kwa bezo ti obia ohu se odifo pokobra me nye ni paketwa asa de e be sie fidi wo so no enya papa judge mi da se judge no nya wo ho kase e wo Germany misa bankwa o Germany o si minfa number mtum dia mano si yakopon ya domo be frɛ na enu a wo ye show de we a na wo si ye number ne stress afa kotia na no pono nti o si nyame ya doma next week no obeto ne boase na watietie mu ye na yakopon kyira wo dwumadi a wodi no Germany kyese dwumadi na kasa kopie wo Germany because e duru sevia obia de nikosua ehwew e wo YouTube on so kama Germany na Germany ado obi aba ho amana pacho obi so nyini paketo pacho ye ne obi ti ye ne ate obi asenga obi ate ba ko ne obi nyini pacho judge me obi edin pacho me so modi e se odi we be ba ha na won de be ba na mabodi judge be pacho akofo ho chani amana be du adabi onya ho chani e show no ka ho debi on ka ne start up na so no ka ho ya ke jagu na o ke jagu ya ke jagu na e so be du e kwa ya fa so we ba wonim e se ye show so ka se ni paketo ani jai uti nya mienu je ti nya mienu pacho ye tene se show we su ni ho amna wo ho na me be ma wona de o pe position dodo o pe post dodo o di post kwa e ti jai ka sam pam mi ti ba wo be ma pam mi ti ba wo ya kwa na be ko kwa bonti sesi a o propose dodo wo ye be read manifesto ha so de ba judge yankwe ni me wo si bra na judge say we ye be so na say ye be enkan kire ni say show no wo ma samu ano no show no ka me na me we na ni e once a week wa ku ya ni agudie once a week na say no judge na satan na wo ka wo change no na say the judge wo shere chi say ya be on shere chi di for me say wachi no kura na dey to me ameda ma na me ba so na dey o pam me na eja me kwan say wo betima pam me na me kwai kwam na pam me na no bebia me sha wo dey judge asim we so in terms judge wo dey me yale so me nkwe aba yo nkwe beba abusuafo enra ye manu a line sofo nkra no omo baaye de bia epeja no maso yimu ami hira mo papa abrochirefo ne ganafo ye maame baako edi e baaye ne Sheliyaboa ai o de 500 aba say ya emfa ma wo mu ene ye maame baako ompese bebo ni din initials ne AA o America sika o de baaye no de oye odu to ase se memfe ni dwa eman kura no Easter ba tiene pole na niam akotonko em se bro 30 million emo ni anwa indomie drinks sardine otoya to brush omri betwi omo sen ni ade nyina amenyamisha nti wo chena ombe mafre wo mu so chena ombe ba baji ti omo ba nsem e ho ne ani omo aka ye so omo ba ne scan ye de ma omo omo kwa na omo kuka mu no ni nyina maame no so ye ne obi ka ai ye be ka ho asem ko se nkra ne nti ena omo ye wonum adoye tisa sompa nyame ya adom osi we na haide nyame ya adom ye peja no maso yi munti abrochefo nyame hira mo papa e wo kwan saa kwan no so eso ti ye beko ye case ni so case number 1 Musa Ahmed oye complainant pa cho ya mon kata nani mu maye
ɛyi no free buy pankro no kumase wan wa bɔ ne kura dui sister coach oso onim ba bi e coach nete na me no ɛyɛ me nwanwa kwa order in court yeah musa mon kata na ni mu ma me why me wo bible me wo Quran bodua snap bibi focusua de na apɛ ana umpe bibia me de umpehwe yo eno so ye yo awia de boko tu pragia so me wo customers be form am form gawe men de bia obetuma fra me na makọ rans me no ba ni fie se mi hunu ni fie na che so your customer akosu o fan me as fan kwa pra kwa fru na do fan kwa da ko no sisi ya me ya ndisa customer person pe obehun bebia me ya de otse meti ampa ga we de bia na one day am se yanko na ko hun bebia emeseti ko drufia sembe bedi dia mbakwa kotwe dia na bla na msuyu mkotwe dia na yede ebra na wo mfie o wo fie me mfie me nimo bebi ote ofama anko no fie se dereda but your customer from now the nanti mo ye rounds okay on se be ba se bi de be no so no ho fete se ge na oti so me so be ma no oba sa la no ge no ye me ana me so me ye de me dwom e pa che wo nyabotere musa me pa che wo asam no so September 22 ani edawase kende yidi na ekuyokon akoso abakwadwo ka kire anope awia wo ma me mechia Agnes Tweneboa obin ene mo amobani na Jennifer Poku Wireless Cuisine kwakusafo mo fanche network ne nye so mu time mu kakra why na bibia be fine o customer one ne ye rounds fame kwa da ko no se behwe ni fie ono behwe wu fie na ono oni kum me de ma hu kunu da na kan kira me so wo he said ye wote na oyoba ogina me say oyoba to saga we ogina so kama uhuna be ma so ubehun say ye ja wo se bia senepa ka betimi asenepe sinepende se be ma de bibia obetumi esi bibia tumi si no ya fan so no na orasem onu mom na rush so me no na ti na ge no ti o si ye me na ye na fopa ayete safia me ye adwuma so a ama woni ne koda wie o busumi se no be man solid e na afon ayesem fia na sans woni ne koye no o ma ne wuranso sei me se adwuma ba ko no se yanko na sam o ma me de ne ba run about aya na mbesin wo ho no fa enti da no amko e de okọ wuranso ba akopẹ adwuma ba akopẹ na o ma o style as be ma no ba de unu sa stars na de o fi mu ana okutunu ho ana o de na ti na ma me o bo ni dogi na o yo bi a o woto o sip kama o ye kokko ana tuntum no fa na ga we lamina na de wahia wo ase wo anodo ye example ne ho ye kama sabayo ya ko so lamina so ne ho fe o ono so o sep no bi o sep na ana na yi na kasa wom ne mo wom abran pani abije na wo twa de ba asem a eviti da no asaga boranfo ya wo be kire exam si ase enkemo fota na dwama sam no ana ebi eso a obi na abu edua na debi judge de wo no eniema wom wa na kutanya pa mami mo hwe yo wahia obi customer unim ba bi ote wose yenko fie osimadwam o sep ene firi obema ne nsole biem na wa everyone wa frɛ no number na dum o nya no da
One so one for one ko baby a wotin ti unum fie. Je say ya dai. Na mo de ya na mo de ba no me wo ne kwata na me na me frɛ wo. Me kan. Je say ya dai bra. Me ba some Emwa. Se be yanka wo be ma no be sori. We dey agire pa na say James. Ben ya duro bia ma me. Hey, na wo ni yere. Dabi. Che free sada no fa o ba bio. Sorry be den na fa ba. Ade no do bla to say. Come so why? Say wo nye ni packet wa pa che. TIME. Time. Ade time wa. TIME. Time. Obi ntimi nkanti se de eniem ne ti kɔ no yenko wow omu ntimi nkatai omro asam ntimi omro obi to akata jana o fele kora omro asam wa ntimi no obeka sister na nya o ntimi no ma asam ma school sine no metebo fu sine no omro emia wa te kwaku emia no me pa cho se wanu mu ato bebi nom malaria what bi edi sada na time ene kwasem Mampele bropete egu to ni na wono mu abeko 0244 417 Faith Omupate Clinic. Dr. Prophetess Elizabeth Faith. Wasi ayamukuro. Osisi yade. Enteshewa. Diabetes. Pressure. Owa hinema kokoben. Eti wa nkransotium. Antieku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House. Dr. Se onyamiama ni tumi. Hunhum ni unam nyina bobem. Ama. Kaye 0244 583 859 and 0540710940. Waton saloon bi. Eni mu niema nyina no kreni efe niema wo mso ye mono. New Swami farm yard ye ben Swami municipal assembly. Wani je ho a 0243 585 878 and 0596 031586 open zona ba sompa ha yebetumi achichiro mu kama telecell ya danim yani ayi Vodafone kama na ya tutu ya hon takra nyina dagu ote se anoma akode a wawo na opese ne bani nya woden foforo nti ntakra ne ya dada ne ya tutu ne akotwen ne nya ntakra foforo na no ne yetumi tu a yesi anoma akode ye bresiam otu a ne bowure mu abojabum enne telecell e Vodafone Jane and Yaesa no be medwadi aye simple e the amount telecell na o se connecting energies prophetess nyameche baso e pray ene obi testimony bi ane ma me de sende me na e mesre sa bra no na o mo ba ha no ne yire ba na o mo pawo na benkete obunko to dwe nyameche ni mu su se ne na fofo sere no ene nyame aye na drum ene ni maami de odu na esende enti yade da so amane bi ya bodua ni tenua ya bachawo ni nyina da abrochire form nkrata asem free prophetess nyameche e wo 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 Kenjem ensu papa alkaline bebinom emwo ni pedua no potassium magnesium wom eboa ni pedua no ma blood circulation ye adwuma mesi na ovoice mu a ready akura ni ye kama na we obi a wo heart burns we gobe na obo owo udi gali na abo owo a we sua ye Kenjem senaje orders 0241 449 191 na obo herbal and medical research center adomenu infiltrate bebre bomode ne ko abeti ni ukon yi ehwan onan mojabroso ahonhono wakoma bo kinkim bi adwuma kakra bi ana wabre uti fa ene ne friend asorobin no stroke akawa to them ka hoen kidney yo hawom ya wadwa to adomenu the headquarters on Grand Sand Shemai of Ejura Road preka se pa fire nkwan Odi fagun sohiem mana work to mojare oba penfo ebetumi akum itigibi 02502498
0249761508 0249761508 Sarakoba Unisex Fashion Ako London Kofani Mapapa Wasu ama 10% discount Easter Bray say ye jeans kaki girlfriend squadron suits jewelry traveling bag dressing bag slippers nkodane abusuani nyina bogram amu be pie no bia nyane pie yene so mpa fm ne dia no hwe e wo soame frey 0244 797 215 eye judgment o se wo pese okotu se ye be sise mo ko polish ko se blazes o se wa pese ekeka komwa kinini so na ya polish wanumu wonka eno so obehwe ho asem dia ma yo kuma sa report junction and total filling station chi Techima magazine off Techima market ena nungwa atomic down koforidua yani central police station live akoso takrade pipe no traffic off Tadisco junction kwai na wo mo 0549 906 588 Paba na afi abadwa form dem na me de emema mo hwe yie o omna samoa bibia mu bedi ade bia efo bia so asem hello Pama hey yeah me sister yenya case bi o se wa pragia driver na o customer bi one ne ye rounds wow kuna sister ne so person obehwe driver ne fie oko yesomimu o jami o one sister na koda busumi nsie ni be man solida ni be man fon wa na efon sister ne so a friend so a enko esan se wono so one na wanche ni fie nti onim ba bi owo nti we no sen no mame we etumisi enya de enwa na koso especially a man e hook up any man ten per adwuma no ayo any a man tia epe ade ye do fude unim baby ani patie unim baby ofri na kuchia na odi hu bibi episika every be twem na nsia mu kakra yesi nkofo bi na mkuru wode ho kawa na aba ma ayera ye edi pesika ye edi pri yedie na enye nne every be twem na ma bi o Ghana ha one woda na odi hu su episika ro pem manche nkwala yon boy enye ade fufuro bi a ewo system nim na esia wi de meka chane se on pemre na da ko ba ko na me na hia na ma ye no hwadwuma na ade na akwachi sunsun lo kitemu no ma friend manamba ama na be jimu na tutu se ga na ye bibi ana eye bibi na waye tiawa eye bibi sisa amu ya sa eye ade a waye be ma no ode be ma na penade na ye ade bi a betma ka se eye daily ade ba ko pe na waye eye ade a wata ye nto fa obefa na ma o ya sa ade no sa obefa onyonkon so fa onyonkon a nso nim se wonya customer taxi driver for omuhia riba bebre taisia ade e koso system ni manya de foforo obu ho no ma ne beda ba wie no wonya gono no ba tweetia nkoda obene beda ba wie na bi onyama nyina e basa ade e koso system ni yo ya da se pa wi anya sia de ema mrantie ne mbaba wa aba so ofa ade adufude a oboka adufude ye wi a ebe ma na frɛ wo mpato yo na me kan nya D4 pa ne kasa e won kre Musa efi se sa bre ade ni si wadwuma sem no so etesen si ade sika ya basa moto no so ya gina aw pragiafo kwaku asem ni o anode etimi si sa oh bebe sawun se ebra Yankopon trouble ntambe to asaso fo mu nwie nti nkrabata ne doso na munhia bi a ye kan se wonte ase da no kre Yankopon na de bia men kan jose nti etiwe tamane wo wiase nti eni baifo da baifo bedi bi da o eti ye kan se men kan baifo asem da ya kan bi Yankopon na ye da e boye ho ban nti maya e fefa mu seven prayer me wo wiase na me ne nwa pokobra ye na me seven prayer wiase we no wo se ye kasa ye nsa we ne kasa kire abranti onyo fitia na oba ye sofo na jama me na me no ne hu what ma odi nkomo yi oh you kasa ko ba sem se ko koto no me na no se o ta ye shop o pa me o di ko fie dia sister ma sem de se dia de na asem no kan ito so koto ne ma zala ko ba ma no mo ta to pa na me ni bebi ade fa so
enti de ade na koye no asem na no den na ye kan say no ye ne etia no obi anso mfantu no for special mema no omo no ye mfantu e ho fo ena ema no wa efe tu di akira ema no wa efe na artificial so abegum o se abrantie na ni su no ma efe onam no wo picture ma no ma e woni mu to onya bi sa na chese wan fa anya kwadro na nka mpese mi busa na se nipa na fa na customer bu ha fa na se bo fa no ma odi kofi fami kofi na wo de ona ne ye rounds wa wo de rounds nko e bi akosimi wan fa na nko fie da wa manya na ho na fe no na wa picture oba na woni trim dada se onya na obere no e ya branti yes ayate se be prejudice ye oba bi wa picture na wotrim o to trap ma obere no oh yes yani ate obi anim emema na obi anim ye oba bi wa picture no o ko se oba yi de minyane pa se nyame anya adum no betwa wa kwan wan hwe ya afutu se bia de bama bia on fada obere no ne beda afidie na wono bronsama afidie no eso amena no eso it you do time my mema as you very careful no kre ena oba no awo fa no ena mi gira ka so oba no onye ni pa wa trap na che onye ni pa na sa de no mo no ho bebe tamani e wo fie ni hwan ye wo hon ma na taxi driver bi pack o di mika kiki no be wura yo ni sa den wo so wa fa oba bi tikem na oba na chance fami fa afedu ba bi kan ma yedi won take asa biem o twa nani nipa ni obi antika ni wo wiase agitum se sa no ma we e wo ho na dumbi mi amadafo ba ko obi yare ne e ko oji and then ne fa left wakat sa story na chira pen ana madamfo no on do ka afom na madamfo no pe ma pa obi akoji o afi nipa no ya de ne ko ba ya ba no ni adamfo ni nyina ho ei no treasure say wo gina ho no ba ya e no frɛ no no onya no it wo no ko jaye woni oba no ko say oba ne sama ememe piwa kukuduro na nsama no ya ka sama most of them na baifuo no e da no omo sa e di ko wuram nanka afode ni ko fi afede obai sebe omani nsu adwane ade obai na dampa isu no ai fita wadi ni tin na bi ene pono ni tin ntiatia mu no di bi ene pono amanfo obai omko dem na obane na chisu ogun su sa afi na obana mane de keka nyina na ebi ntoa obeka se ebi wo wiase wo ho bibi wo wiase pa na o try no na wanya no wo se mo na wone ne ko ne ba nyina no na wo hwe na ho oden se ba yi na so spirit be baba so a you fit na oba yo spirit ti mi try wo he owe se ha mi ko melusu ha mi ko mewini no menko me omnu mi ntwa wa no me wo techiman before na me wo store ti se ada because me kind news we na me mbibia na ma betra me store na mo akora na techiman market day ya wada eni fiada ne gina mu pa ya wada aya abra bi electrician e wo menchen ti bench so ba tara electrician na ma dai bi wa betina akoda ne so sa sorry brain sorry me dem so me ton me niema ti ekobo be 5 me ni akra ne pack no e wa pe no frame no sister bra me ko e pe no so ntina betra ha kwa pe no matwe komichi franopa e no so bi e de wa bi jame se me nya ubi bi na me betra no ma ya anti ka me pe ho kwan senka bibi besi na e kwan bi aba ho na ma strike enso anye yi nti unyame a wosom no so ni yi na me damas e no se me wo 50 coins wo ho a no men 50 pesos mienu na me de ma no e na tito a wo de kotwam no sunsun wo de kotwa ka no eti kwaku bibi ho na wo de aboa ne yetam oba no record say dwan na okoto ma no ente san go bekunu kra o kwa bi so ko bekunu se spirit ba ho no request aduane a na to ma na no nso ni papa why na pede ama no no wie no de ne ho ne daase no wie no amfa ne kwa onwusuo na wo ne ne dae no de akoye no ma etia no o se style bia we pe bia o ye ma no ma me ka sem che dogi no so dogi no o ye no dogi no se o ne oba ekodem na ne dogi a utua ne ka se ka utua ne mo utua ne double ko ye me nkom ha da me pesam chance de o ye no ema wonya no wo se wo chirem wo de enwa bai no ye wo ne ho fe ne to na gudie no wo kire no
It will banish you when you weak points. And not done in home. I said no the questions. So we understand by no na buzaye. It makes me come on. Oh, the I say. Say na dey na afon no. Nipa na twe spirit in the call. Or they call pen na dey. Because nipa hu nsu e dey normal bebre. But to get say ubenya no, it's so easy. Me da se. Auntie Paulina. Mame. Semuni. Me da se. Asemu said ye omo no anyone so kan e ade a esi da tem bia. E ma to kuru. Ai oho e ade a ye dey esi da bia nti me na makwanya we so kasa kire mema binom sabe wo fie ana wo hu oba bi no no aso ane hu firi fie de ba wo ko dem se ne na ka hu sasem wo ho. Enye easy sa so ba won se ne panya ne hwe no no aso ya no abewura wo dem se ene me na ensem bebre ye dey e wa kire ye nua ba me wa ma nani ana ho sabe owiamfu ankaja wanya obi prade aka ntwi na nka wo nwene wo ho sabe ye woni ama bebre wo ho a wa wutimi se oba we di sabe yo class enya wo class no na wo no atimi free ni fie ebewura wo dem ma wo koto anuane ye de bere no sabe ye ma so de adwapade yi e ya boso mo kese ye metinya ka sabe ukura na nkan nu mu na wakodie so ho na akɔfa asɛm ayɛ de ɛde aba enti ensu ebefiri mu ho na aba no wɔde bɛyɛ ne bibi sɛ de no ɔmo no kan time a wo firi dan nim ɛyɛ sɛ wo kɔtɔ aduane abrɛ no na kyɛ sɛ wayɛ ne nneɛma nyinaa ayɛ den awie eti wo ama wani anya den ana hɔ ɛna ɛnam sɛ ɛfuo nti wa wo fa ne sɛ de wa wo bɛyɛ de wo bɛfa bia na de na me nti ase ne sɛ wo fa na de ne kɔ ran so nti ba bia na wo de ne kɔ anu wo sie no mu ne ade nyinaa so akɔ kyinkyina wo gya den wo hu no it means onye nipa kan onye nipa kan ti de mesra titru adrama fo no mo ta ahia nkwanhia no sabi we betena wo front na we ya betena wo kam na mo fa no ne ade ni nyina atimi de saa ha wo ne ye de eba sabi no mo no kan ya de a esi me kai first baby na me ye adwuma say me bi sti saa taxi driver ono so kofa oba bi saa de ne ko dem na so ma me woni ne hia wie ye no wo twa na ni ana wadane aponche na otu abeben na wadampa ne so opiem abonten ba ya wo tie timo nipa behu ye nipa ni boss wa na nipa na yira man na ni fry wo de ni chini ya nye so ho ntie ya de a ye try wo mo titiru adrama nti na ya kasa adrama fo bi no mo epe ma no eti ye na msa ekwan we so ne afutuo we de ma emema binom samoma mani na ho sebe wo ho no ba bi so ho no ankasa ne ho wunim ne ba bia e de ba wo be heda de ne ho abehyehyɛ wa na wa benya ne mu gidie ni wodo bi na wa ba wo dem se ne na oba de enye ize so no abeso ne ho firi bi fie di aba wo dem se ai free bontu eno de ye kahu sasam ye dai e wo ho na mmom ye difo abamu de ni se nyame benam so na wasa ye nua ba ma ya de na mmom bra e fiti sa bra di ekọ hwe wa bra boye sebe kafro sebe yusu wadi sa wuti hoi na ba bi ti salamina na wa ba wo dem se ne meda kahu sasam wa kiri enye ize sa so mame itima wani na me da as judge ne kwasem ye nwanum pagya fo no na omunya ema papa edo mu nante ye ka ema papa man levels wo mu ai asembe na beke mi ka sempa pagya fo no no munya bi se na pagya mai tina trogo ne pawo pa ya nto mu so no mu de no munya o the chance bi wontire to mu konya pagya na adwuma ne start se e pagya no obia pese ohuri etabnya omrasamwa ba to ntimi huru ntra no ko ba bi ombrasa bo begya ntimi nyina ho asa ne bebu minyambo a enti pagya fo no more than 100% minyiba kokora mfirim sister emma hey nyame anya don kwa na se wo fa wo yire de tra pagya wo sere o de sere obi aye bra bibia ko de benam se da bi emegu woni mase pagya ni afa wo yire de woni be god bi ko bra no na ni mo onyam wo fa no ni din komo ska na oje se na bra ne shekawa woni ni din komo afi de ge na nia sister na nia ba no ho so ohun so awro no ho Missy Cody, but I'm Miss Wodie. We ye, I hear mu hene. So di ba pe Yasamato, it's ma. Because sister Netima Kodo no ma plagia sabi, your fa no, the same in your bemerotien. The one show cobrani party way. No dapo cobra yet swa. What was a micro bankwambio? Me man kwambio, what we me, and yet you wouldn't name your name, mom. The under canoe, I wasn't making. Yes, it is a minion bema. Would you know we pa say, who catch him, said Bema dear, who would man who could draw? I could dream me bow your name, Sammy Penno. Never. And see,
Bra because say alamina and a man ho kwine. Lamina man ho kwine. Oh, me kasana. So Dobia se biati de ka be hanuma kenje. So man ho kwine sister. Won timi nkoja ne nim one. Some me kwase ne pese okay about them. Etie nkoda. Oh de meche no. Na se ye kan nyare ye hu asem. Because asem we ye kan me akasa kwa beto me. Run about to me taxi driver. Satan na krofum Satan ne dimmen kem sa me no. Me fa bi wo so run about ya. Ye nuru west ko anim wo omono. Me hu se kobra ne pa sabi mpeduasa. O pija na to me that vote so. No pija na to that vote sister. One pa. Say Satan mi so a. Na adwene mu nya na media mani. Satan mi ko me nya pan ne breza da ko yadom. Asem wo yi e ba ye nya asem to. Se kokoko na tar ho mo to say yes e kan ya ko so bugade a. Ye duru let it form pe. Ana gare ka che me say obesi osem so kwatafo. O se me pese me sia. Because obi amu sa no se ene bia ko ba wini mi aka bia obanyame. Because atam so mi so ma because na me pa to me fo. E pa yenzibani. Enu nti no men to mi anko ho no. Otimi si abra wanduru. Na wa wo de sise wei agodie wo ye ote yi. E de ni example se wo hye oba na wutuwe pa bra. Wotimi akowro ho se wakuto se mennuano ma omufram etemala wakobade ekura sisi enim. You are down shit, man. What kill you so? Debbie, oh bra. Wo ye nipa. Tie, wo ye nipa. Blood ne kwasem nie. Eso chance bi an. Bra wo ya we. Na chese opa odi utumi se enya na no nam no ne kodae no. Debbie nya ne tipa nem wo mga ne de. Odi ye bi. O pani bi binti. Se nya ne bi no opa. O ma se mo ne kwasem se. Eti minwa be man da bi anya sa. Wo man kwa na mo wo pe no. Ana odi nya na gen so no wo fe make say skirt ese ne sirem enwi ni kokko e man so no me kan kiro. Se madam fu bi frame me tachiman. Se ne yire wu. Ne yire wu so da ye. Na otidua bi ase na ne yire she mini skirt pra. Jesus Christ. Wo se ne yire ti ase kwa mini skirt on she bi da. Da ye ni mo ba ni e pra she mini skirt on she pant. O sa da zo a na me yire ade bone to. E wo da ye ni na je so wo pra no ai no pra na e bone to sama afide etimi ye wo se wa pe no kan ni tin ho da ye ni wo se atopa me yire bu ye da ye mu no wo se fi ho ya de bo no ya bo ya sompa sister da ye mi ti dua se me yire pressure wo se me yire crash e mini skirt me yire hu na ye fana ya bo Sompa. Yiri no ni atopa. Obeyi bu ye no. Eti se eni ama owiase. Eti omuno chance bia woni ti. Ti dia me pese me ka no. Oye bembe mua. Ba sabi se je ne kwasam se ge ne nye tumi ne kuta no. Onye saman. Ena onye beifo no ogina opa. Me nwa bebe ntumi ko ani. Ontimi nse pe. Ebi so ma pe mu akukuduro. Yo. Sa. Odi fasi ne fa cost kaka. Enti ye besere. Se nya menya do na. Enye bi nwa pada bam dia anka ne kwete dia ye ka man ka wo sa. Adi asa na Sister. Yamani pe mani. Oh. Se give for bem ye be boa na mom. Se give for bem dia ke ma kwete ne ka ho. Sister, to kom di wura mu no. Emoyo. Enkwankwa mo bi esku yi. Ko hwe. Wo dia gbokwa be wo sekan. Ba no buy one rep no. Asa pa na na ra wo na asia. Nani na ho. Wo na asia. Ai. One rep no. Kwamra sa de we nyina bi ato ye pen. Ato pen. Ye nyina bi ato. Ento ye pen. Me na meka. Ento ye pen. Kwamra me no wadi nkomo pen. Wo pa ye be dwodwo ye me. Ebi ato ye pen. Sister. Ama. Minu shada. Na oba pa wo adwemu pen no. No no ade ne ho abehye wo. Wo be di. Kwamra. Edi na abayo. Ento me dabi kata sadabi. Wo da ya ba afufu yi. Omla. Ya nko ya friends ya jusu wecho abinase. Tie kwamna. Oh kwamna ya kwata se di nkomo. Abinase me no wanko abinase. Ya nko di nkomo. Tie. Di atu no no. Ba no se mo awie yi. Wo le charge na tum zo. Na wei, what's happening nkasa wan talk. Wan talk confirm gizzard. And na wo ba no aba. Masa, ade wei. Se wa mu ania na ho a, wo bedi. Bi de mi ni. Oh, kwamna. Oh, ja. Sadu e pa de nya de mi di. Se me to no ba pa.
me madam ko dia ya so fa ya ko Ebenezer ho ni ade kwamra nkwa na wo ka wo mani nkwa na wo ka mi wuye 0551931931 emema mu hwe yiye pragia driver ene omo mu su cargo car kese wo beduro na mo de mosquito net abase te said no oba hye mu odi no car na se hey yo hello Come ma Omojuma ya josu ada masini ma fam ya sant mani gana mai masia smpeti mi dina de chama ko bo no obo aman yenti o chama na mini aba asoma to abranchi enya dia mama mema bishi ayo mema bishi ko oba nne oba so ne ko fie nne ne no ema na ba wiase no sede na mo ka no omo ho akono na ba wiase pa so no yire ti no anhya won so kwa na akono nti be fa ye na nye se bia wa chi oba no na wo motorada wo nam wo ni nipa no chere ositie mama omo ba man man na asima mo bo na emom ne ho to no wi a on fa ntu no fo chere be ya bi o kwa me ka so ja na yire ho no mu ani yire hello hello pacho di baby akase free pacho from Kwabran kase free abri yo Kwabran too yo weda sire duma mobo na sembi se no ya na enye nwa de bre share asembi wona anto ankasa ubu ya beka wansa beka se sa asem ni tibi si obi aseda enso e wo hopa nti e lesire nyina se emfa ye futi se na na ma ehwe hu yi because no social bisa no ya na no de no wan hwe wuti ni nyina no ba the woman tawa ni be ba ho so na ahye no ma nyina ya na onhwe ne bi hello hello udi baby akase free yo yenti oga cho faida mu mwana na mtebi akumeda ma ye serena to ma mu mwana wo so bi ato acha bi akumeda ni sena do kan me hello Good afternoon. Afternoon, di baby akase free. Pastor, me family is in Akase as my cousin. You listen to you. Pastor, Ram sa pagia for me at me my no to mun jimiska. So better we see. And I was on my kind 50%. This is not a transfer. Obi be ka share me say I will be bisawa dey atemi. No Jimmy say 50% for. No coy. Nti dia wa kan ma che say me so maybe am not the koye bibi maame. Nti da me ka se ba ne so on fenti no ho fo. Na no ho to no so so a o ma na ni nda ho. Yo, hello. Hello. hello Pacho din baby akase free. acha friend is doing something Yenti o. I'm about to let me know me say me happen and until now who is saying na or I can say no Yo, yenti line mo now. Hello. 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 Pacho din baby akase free. Pacho from me tell me kaka ko boss. Yenti o. Hello. Yeti un kakasa. na me ka say you sha Yo. mama ya see I will move that's right when you know ne idiot Hey, and the member so a musia no makeka ma no atum o. Oko se bia to no nkrofo eh ne ma hihye bia mo hello. Hello. Pacho din baby akase free. Me fresh ko fodia. Yenti o. George ni. Yo, bra George yenti o. Me se bia to me pampa. Hey, wo su ko di bi. Bia to me pampa here. Hey. Na no ebi tu wo ye dan na otete ho. Na me driver, taxi driver. Oyiwa. Ampa. Na your friend is saying, "Oh yeah, me find it in the coffee. Me find it in the coffee." Afi. Okay. One day, no friend said me find you do one of them.
Cause be shabi bobo mami. Hello. Yeti o kasawai. Na me de me ko fa nyame go ne da mo no ka me to mpa. Na wo hwe na doctor bi yire pa easy. Doctor bi yire. Easy. Ko se chire. Won so ne dai. Na free wo kono bibi ana no de na enana na ara wo pa bi ni obi ada. Me de bia no frem. De bia no frem. Adwuma no ho akote ama no. Doctor Irimuya. Abusia, yam for last one and computer so edwedi na. Hello. Hello. Di baby akasa. But family dey Mr. Peter kwa. Yenti ojeni. Me pa tell me say man no. E be opema. Ya dia oye because won nya enka odin tumi so won hwe sa. Nte ni subai. Also betra hokra na or attract lady be attracting or the lady be compare no. Nte e masem na me mani ye no. E na ye ne sa no. Yo, ya da se. Abusia ye dia si yakọ computer so edwedi ye ne tie si enua ba bia so Egypt. Akoka ho ma yakoton no. Ma ze se wono so na ni bra abre na nyasem keto be ko Egypt wo se si a yanko computer so edwedi mra. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketoa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko be de heba de mi nkobie mu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de o mu da soronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me ti yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi so kura se wan hwa stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o mo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni tabita. Ya pomodini. Bishop 75 Enterprise. Empempradie. Komadie. Empetia. Abakonkawa. Nina. Yedisisi yehu. Esbejem. Emi yenimonyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace. Earrings. Bracelets. Anklets. Watches. Any space I hold one in Bishop Jewels. Yenim ni frititi. We din somade ho jadada. The eye. One no di don't know. Et song and somade. Say wedding rings, engagement rings. Dear pia. You want set wo. Any one bako. Bishop 75 Jewels. What's the word ya worry? Who is sooner? Who ye kojemo? Adibia. And ma opani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best was the other bet to home. The other bet to one sa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Abish Kumase Yewom Room plot 17. Adisha market chihwa. Abi Plaza. Edankesini. Ejuma phone any
Ejuara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Abishop wabi. Mo amopa ne dodo mo atu. Ene baako nyina. Say jewelries dear. Eye Abishop 75 Enterprise. Freyen 0598585219 na 0554304135. Abishop 75 Jewelry. Abishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abishop ye wonyame. Why you caring? Waiting. Hey, middle. Nanda na wote ho a stay for sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne na mu twetwe no. E moye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch them say. He work natural health for the bidrobi omodiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotoje ne waposo na asori a. Wo complain no. Se wonum 3P a. Ebe jane se edroi enya mapemfo. Ema wo manofo. Anase nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 02489288824 and 02010000021. Destiny. What shall I render? Indeed, what shall I render? Enamre mu die se wo pentade papa eye classy ebe fatal na de bo no da fom a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma no me man tade de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ana wo perengana e ma belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pii die ene na watu adi na wo hwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% e de free so the mount we ya kwanya obode amatufuo ene mo amopa ne nkonkwato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan a wo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume. Emra ye wo munyemra ye tena wo hwema ade a betum de ahye fridge mu sei. Emra so sa wuto fridge a ebo adwuma na ye papa na efe se de be ya wo sika ho beto no. Se wo beto fridge a ene to high sense breko. Esa se entry power ene bo no so da home. Tabletop fridge, double draw fridge, display fridge, water dispenser fridge. Fridge a wo be bia ye wo bi wo ho ma ho. We die mo ana mo se yenye o. 58 and 18th March. Hisense fridge promo. Abra promo yi kosi. Bora Hisense showroom bia. Na kwaju fridge ya titi so say. We ye dia ba ma wo ene wo. E ma wure fi say auto fridge wo Hisense ya. Ye ma 5 years manufacturer defect warranty. Hisense fridge promo. Hisense everyday prices for everyday people. Na Hisense she kakra wo ho. Hey, what fish shop family with no way. And the man who say I can once and who cast up a packet see ya no baha, none nasa tataya, or casano didn't sakatano. And but we didn't say Sapapano. Matija Mokanina, Spanish garlic mixture, and then the capsules at aroma, and I'm a pomodressa. Wow, why a nice and casa Spanish garlic mixture, and then the capsules. Hey, and your mama ye come apart. A woman bought your dear for Sunny with the Pedianum. Now a boss is a bro, I want to chew hypertension, a tick or a store, to be a charge of 10 temper. Gas is now yam, a macra, a mania muma, future crumina, a watch, who broke a water Vian, a friend and Hoyan. And see, as no Spanish jinko capsules, Hana. Spanish jinko, and with the Yanura, watch your free, jinko below, and soya oil moon, and my watch you must daho. Martin says, I am anti-aging, and I'm a good retentive memory. I get only him. Antec Herbal Center for, and your pharmacies can make an herbal shops, and run some of 0266 11 41 11. A painful about more money for them, Quadawood in Fusion and Kahu. FDA, Agi, a Judian Cratry, Atum.
media negisem and a few union group of companies at the brew. What's so daye? So pese unya asasi bi e da ba bi ye kama. Ebra man so sembia enihu. Na wodi ye wajapa de papa bi. Anase ebia wo akwantium ana wo fie. Ene bia wo pese uto efie papa bi. Anase bia wo pe bia han. E de ama wadwumayefo ana wo hoho bia. Eye union group of company and American for e de ama wo. De ntia wo sa wode wo to union group of company so ene se. Omo share dwuma se enye ne. Omo abaso body a wo magye efa akwantumu ene adansie ho nsem de. Obia etuche e de ma wo mo. Mepacho ba bia wo bia na e bia wo pese wo tukwan ekopie omai bi ti se Canada, UK, Germany, Australia. Na uye adwuma na wodi tua kano a tie ni ye uye adwuma na watua kano a eye tie eno ana se ututu America na woni union group of company edi nkomo na wode wontoma abo wo modia no Kumasi na wo na wotemenka na ba bia Asokwa Top Martin Complex ya yene Asokwa National Health Insurance District Office no any boat office no ye wodan kromu a e ho no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a feyen na ye ni nkomo e wo 0508 584427 ana 0508 584426 Union Group of Company ye de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sensi bo se ampa se sei me ye odefo Abusuafo ya ma ya ho akwa aba adofo bi no mu di wonu ma woda na Gladys Chewa o London Free Prince o sei tutu ono so o London na wo o hie ma me esre nya me hira nya me pa kwatentena hodin wom enso de ma ya ma me Gladys afei Victoria Vicky nso ewo Central Police Station Safo Kantanka so adechi bi oje foforoba ono ne nam no so a wo wishi prosi maami prosi nso happy birthday nyame hira no papa Isaac Ejei Ajeman ono so ono we every yaw ne abusuafo ni nyina na wo mo ewishi no Isaac Ejei Ajeman I know we ni akoda agina ntirimi na pampem nyasem ketwa ane nti ye case ya ye bekoso ye ko Egypt enua baby case number 2 Esira Priscilla wo Egypt ti yenim dia kosie yesi obi na de ne ko ho ne se akoton no saa niama ne so koso mo no koye adwuma fe bedura se na yesi da ho na abroni ne nwonum ebi mu kodi birinya ya wura de nyankopon yanya no oh ya fast rampa hello mami Esirani Mpachai na etesai Pacho nyamiatu uko Egypt da ben Pacho Michigan 28 February 2023 last year Pacho why na do koye Pacho mwagana na madam fu bi efemi say obi wo Egypt ha a obi ade naba so oba nipa ni betua ne ka na me see okay mate because na asetan ni so ye it will be to the design says the customer na me ba metua and o see 4,000 Ghana cedi it will be to na me dey o to me ba ye ye wodam na girl no ka tell me say the agent no so o give me $4,000 he say me dey na dey wan kasa no say obo bitano the design no see me do $4,000 child. Picture na daso. Picture esira picture na daso ne baby awo na. Pacho picture na daso baby. Video na wo de bae no ye ho ye area awo na. Pacho video ni de ha. But picture ni de na nye ho. Yo yankwe. Enti obi sa me no. Me di say $4,000 no see. $4,000 ni de on to so. Onu asa na obi aba otua. Hey.
only me and Canada send me the chair $4,000. Me mammy ni bi ni papa ni bi na sika kesi me kwa konya wo he. O se eno ana maka. Ntua me ma wo si ha nko. Me ba afoforo no so na adwuma ho ya de. Me tena mo 3 months 2 months ni. Me nya adwuma kanso omodo ba mo titi aduane to ya ma obi ndi. Nti me fa me ho azin me dwane ye. Ekope obi nchen say me so my de me de like me free ho. Asemi ba Christian no me maami ne kasa say on tiso anasa tiso o maami bra Ghana se na afuo no beton o de na obeye na wade che ne sika na o se na on tiso ne tiso china ni sika 4,000 na me hia nti na me maami fire na kasa o sika nti do maami e wo se wo maami kula wu en fa me wu sika na me hia ifa say ya me ya ni ko kakra se nti wo sika nti ni maami wu o se o no de waka nti ni say any me chest can 4,000 each because me so share you mamba me di kana ma o mami wa nsi se pata de ni di mami di adi me tire na ma di dia hu nya se me chest kana ma enti me ni madam fofo bi ya adwene ama me ko di titi me di ma sam ko da embassy for him la mo ti de ombe tinya ya ko da Ghana embassy ya wo Egypt ho me patro ai and almost the umbe tinya ma minister me make titi $35 one say na 35 ni ko fa wo he it me madam to be so no so aba ha fa 4 years ni travel certificate $35 certificate travel certificate yeah mini passport on it in dia free ha ko ti madam fun na ma me sika ana me de ko di titi in fact my process the so na ama me bi me sika kwa kuma ma me di this sana no sample because na ya we ha me this sana ka sa no so bebo me but me ko share ma me bi sa ana ma me so we di sika no se we dan yo se wa fan yo se ya na ye no eti ama asitire mo ya dia ma me say like the very best for a dinner di ponko na me sire no mo adumi kakra na unya juma ho so say no abai ni say on place with to India wo Egypt krom ha bi enti opamu ye yentini pie o police chi ye Egypt krom so na wo Egypt Cairo ahade ni nte ye Cairo omusi tuntumfo nkom kurom. But my president, that's what I can say on foreigner dear. It is my deadline 13 February. April, I can say. Now, what for mamma no mabo mama near? And if I try send me by no, me mammy who say like I'm holding to only brand I can say on sister I want to do so yeah. Me mama was said I go to Yama say any place you can speak any what. You me say me mama can't me more be sure no crana or say me phone in legend, but we are soon ever home. Miss Sister saw over from on so more deal. Me tell me, Brian, me standing in number my brother, on the casa on so will be and for Bayard on so I'm dealing what. So I'm stressed anyway, the any unordinary. It is a say maybe and if I saw a human crowd, because Madame Pony say, will be our paper. A banner to see a resident, $1,000 US. Now, by now, so a demo banana for someone sign residence. I buy no, if a banner there, only there, or when I see any, papers will have a residence. Oh yeah, we can see India. We can spot in the house. So young class actually say, yeah, let's say we need to be now agent no say away. Agent ne ba send ba send Johnny and or threaten me the brain. It's a mammy to time is send number or caso dokume or shami and minja or dokume. But yeah, a new Samson or Catherine. Now I say one in terms sika no timi tua asen. Sika no dia me kwaduma na me sika na breme.
because you be an empty cannot no custom so better snack or dollar meaning me can't so better see the one you know I can't them. Abraham pa mama ni hold on and asem on cutting e be san frɛ na any piwak any nkomo emra sisi na me de asem no kura no e boro so o te Ghana ha e kasa munya dwuma mo mpene da akotena Egypt ama ise wo ma me kuta hwirinhwiri piwak ete say pa nyame adom nyame adom yenton garlic mixture medase yɛbɛtiefo nyinaa aha emu bibia akwaba edeba Sompa TV na fe Sompa FM ene eyewukuada ebraso se na odi nkonwa kakra edi free pure natural asuyeye 3p garlic mixture edro no ene de TV no so wohwe ne kama no mepacho okoto 3p na enti se ya mepacho enye 3p garlic mixture edro no ewo toam ehwehwa ebo ntuta na wasomye o hweme e wo Sompa TV numbers no e gu screen so no obetumi afa na wafre Dr. Sisia yare bi a wako a enko wonu madura so still de yewa na eye wo si abetena TV so se ya na abo afu a ma je se obese wo ye fidie no kora free ha so mesrew enyi free ha yesi enuo na dawson ti ye hye hu papa ewom but 3p garlic mixture de se wonum bia obehu se Ghana ha yeso ye wade papa edru ba ko ene agidin a wonomo a na A2 yare ase eye 3p garlic mixture ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 and then come ye di every pure natural I the 3p garlic mixture abedwaso no and ye hwe general health na chese nyare wa hodo a 3p ebetu ase ekura de ama gisa wankoto bi anom se yare we na ade tu ase ebetu ase ama wankasa no chese obefre doctor na eya abasobo na wode ma no na de ntena na ye ba ya ka che se fre doctor ne ene woni nkomo ne se yare ni bi wo hono a aduro no wo ba nom but what mu say niema ekoyie de maw but ye be kire oni bi nso betumi aye edi aka aduro no ho a ebe bo ten atu ade na se edi amaw ulcer de ya kire nyere wona aka ne ye be kire wo ye ka kire wo se obi wo ulcer na so okoto 3p garlic mixture ekoya be fa so abenom no na ma ulcer no ase atu ntem ne se sanopa unya aduane bi di se kokko se waache bi wudi wie ya enum nsuo na wanom 3p garlic mixture edi 10 anase 5 minutes ya ansa na wanom nsuo ebebuo to ulcer na se 10 ti yare bi e ha wa ahye wo so ache bi ya no ofre ni a doctor beche say 3p garlic mixture no nomni say bi kwatimi sore da siom ni o manom bi because e boa ma atu yare na sentem de amount se wan frɛ yen se bia diabetes na ye me pressure na ye me bu me nsa emeyie ni anche se de obesia no madu na ebi nom ne mpre nine da koro ebi nom ne mprensa ebi nom ne mpremienu enti wo frɛ ni a na doctor ache say yade we na ye wo no aduro no nom ni say medofo se wodi so saa onko ensamba ebetu ase kora e de amount ene ye hwe general health 3p garlic mixture ye ka wo say eye immune booster chese immune system na woni padua mu no eno ene nkwamo a ekutia nyarewa obi wo hono mu ada bia wa eno fon menyare nso mentiapo but so wonum 3p garlic mixture enkwamo no mu ne asojafo a omo ni padua num aposifo a omo ni padua num ti se yare bi bebo wo a no omo akon atia na ese wade wo ho etobu hono mu a kata betimi akene be na wotwe ne nkoi obi de eba na ya na ekọ chese ni immune system no omo ho odin 3p garlic mixture ye dura sa wono mu a eboa masa nkwamo no mo ho ye den pa ti yare no fo bia entimi me ha wadwene da bia betimi akọ onwuma so enya osika e de egu botom afa 3p garlic mixture vitamin C wom nipadua yanka sentimi produce vitamin C it is only 3p na sa wono mu a eboa e ma won kase mu yeden esan se wo vitamin C woni padua num esa aboa ma wo skin cry kama Ghana ha wie bebreba e boy wusi mu na bibi ya yew ba se vitamin C woni padua num a eboa etwe bi e ma os na be ya awia no emfa yare no fon bia emre wo 3p garlic mixture eboa adwuma okrom ha pa entu de tobi na sohwe na be hu se aduro no papa e ho asem ene ye ka kire obu so a wanya diabetes
esiche yade wanu mu no na wo insulin panie no a so de ye no a na ye no mo menya asem ketwa mesrew wo de pe 3p no da bi e ka che say 3p garlic mixture de ye ba ne ye ka ne sei wo de be twen mo som pass ye ha wanom bi hwenyame anim se ye adwuma ma wa untimi ma anya adwuma wo de osi abla me de osi ka be ma ebi nso si da because edono no mu a eye adwuma wo esiche yade enu ntie ne ama mema yokora ekofom se bibi twa enwua da wodun so gu wa frem ohoyo basa wana we memere kakrab ne nsukom de wo p3p nenom ebeboa wo eye siche yade no afiri ho ade amaw ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa eduro no eye 3p garlic mixture obu onso wontimi nyonso so ye oba so ye bema ene bema ya ka cho se ye de rubber ekotu prostate misrew bema o prostate eda ho kwampo ena ye edan na na ho ye de kofa bema yimu a na ye de akofam a akwa wo blood anum se na be ya sadwunso no echinsam free wo kidney numu sone so be fadru be mienu na esen wo kidney na se na friend se ureters no na aba begu wo blood anum junso na ewa na esogum ko ti bema bia o prostate ubenya problem no ye de rubber beto bema mu akwakoto o blood anum na atwe junso no direct abegu abonten ye na ade enda mu kra ya asem ne ade atomu ese maye yitwemu a na awura ho awurahuo kra bekun mesrew p3p garlic mixture na ennom emiemfa rubber nkoto bemem esan se bema wani je nyina no ebeboa pa ka hu se o prostate nso ye wo bibi e friend se prostate gland ena boa ema wo hu nsuo a wo de benyinsan wo ba no prostate gland na ka ho ene produce sensuo no the bema se o prostate unya problem a ahwa wo kora no ho be yeden p3p no ebeboa wo abo prostate no ho ban e de ama asthma wo so p3p nenom why kese ama na broso wo fo kese giant anadwudidie ene enam wie bebrebe ebeboa wo isa ha no e de afiri ho afia na wontrim twetwen wonsa ye titriti wonasia tata wo mia na atom p3p garlic mixture na enom ebeboa wo pa baby a wo bia bowra pharmacy shop ene herbal center okwa wo se o p3p garlic mixture edro de empene se obeto na wanom na emom se woto na wonom nko ade a eda no a obehu se eduro bia ko nipaduanum ye ka wonhu wo de kotobi na esohwe ya number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ma moye reso no nchese 3p entumi muwa oba wubu nsa emeyie p3p nenom ebeboa wo papa obu onso ameka sei onyare nso da bia se waye basa p3p nenom ebesiesiew amwaye kama wo kuma se aboru akolena keba Dandy Heba, Kriske Heba, ubenya 3p garlic mixture. Ho for enko Albert Sam. Takradi AA Mensa. Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho. Momoni Away Enterprise ewo wa. One cathedral ni dinhwe ni mu. Woko temalin so a wofa kwadwo Heba ewo ho. Yene electromat no eben ho pem. Little George ewo tema community 5. Ashaman Ekus Pharmacy ewo ho. Ena se wodo ani kire Kings Walk ko Sam ena Angel Heba so a omo Accra Okanshi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture. Obu ho no mu anensa na eye ni titriti no. Mesrawo enye se fiti ya ne bae se wonya pressure etumi ya osa. Pressure ya rebone pa o. Ena pressure nye se fiti ya ne bae won se akoma ne pompi moja no ti se akoma ne pompi moja na untiri mu asisi a emoja ne ntumi nkoma ena wo se pompi a e wo se kɔ na akofa oxygen sa de abra akoma no e di se ntumi ankɔ ani akɔni aba afi na akɔfo haw e de abrɛw p3p garlic mixture na ennom na abehu se yare no fo da bia ntumi nkɔ adwuma na wo twɛ letani ade no ni nyina bejai amonya fa hodie number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 for doctors see ya ne no eni nkomo da se ne nyambo wa enu we hia
Yo, 3P no. Eye toa itini ya kokko ehwe pai. Garlic ashenso de da ho. Hwe no bi amfa na kwa. Ana wa chinchina abram pasan fra baba no aye banka se ba no mpe momoden wa chiri bramu chepro kotodwe ahono kasemu no yemu adwuma be bia ye wo kasemu e hawo segonoria obehwew ene nam sa yade ekuro kase bi atu wo yesi ekotwa wo nan a ba be mi ekuro no amana wu 0244988004 chamfo ban now se yade nyina bedwane express group ko abrochi ne ye Canada, Australia, New Zealand, Germany. Mini passport. Or visa mount. Mini visa. For my baby, I'll be there. Now, baby, once a month, ITS, CSC, I need to fending in our bay amount 0249000448. Lawson, Dr. Lawson, about Center, 25 years. When I'm Lawson, delay my capsules. So I'm a member, Ted, you're hunting in our tree. Come to me, the also, mammy, I'm more careful. Said the end of my infant. No osibe na no paul no tie asem ketua obe ni na de amount o low spend obe show tentem join this typhoid ulcer braimu how diabetes waten kate koko puma woto loss in peno 0248 619 Bishop apemprade emrom for you call plot 17 this year market when you butu odi gu kom esha wonsa nkawa ayin fraud ayin fode nyina adresser phone nyina ofricha na abai de ne ageta bomodi aso ba akwaje odi 0598585219 Tabita so fly alignment Tabita na si ni pesi gu ho no ene we free screening what boy yere diabetes ni prostate sorry ko liver ema ya infections kahwe kumase yade bi a wa moso sofula alignment se wosa nyina wosa tifani chiemu kumase sofula alignment Gramadina Firestone Food Bridge wa takwa de ni sunyan so ebutu 0202347647 Leicester Ghana ai amoase papa yase ene ye de aba so yo ba ya was extra long kama to efrani mu ko de to panty ni a bia fa ba bia e ya amoase ene heavy flow famo ai mo jane ba bebre e leaking fa ho wo de ye ho no ho fam e be ye kama wa cho panty liner ene bag ye shemu wo benya bi ye wo ketia bi otu for statue ni 0302 famo 235 Liberty Conference ekoso omahini ya wadubu achi odimpaye ewiye brei onyame amani tu ofrefot for total adishie nyina 13 April ya assembly free Genesis 48 that's right. verse 4 ajon to 4 eye mama Joyce Abuaje MOG Music na minister Kwame Jeduano pano nse pepepepepe na ye ginamo Jubilee House o nyame aye bia ma o no toso bra na obeye ensure Liberty Conference oh glory hallelujah Spanish 3 combined Spanish this Spanish jingle capsules e anti-aging numbi wodi ade to awura fi won kai nyina beboa wo pepacho moja bi ofisa ne yie onase ahun Spanish capsules kumi ana tom cholesterol gini pedua boso cold wa chiw wo halitosis wanu mu bon brayo mu hawo udwale a wuti ho nyina benya bi okolinak dan heba Fredimens Misty Abk Chris K any baseline aboni pedua no bomodian so bejo 0266 114111 when again wo amane so hello mama enti say yen no pese de ne ye boa wo me pese me boa me na me tiri eba fie na se boa yen ye beboa usi embazi e wo hoyi wo ma kire wo de sese ye tisi no waye petacha ma ye bibia na fe waye dia na wo twen pato sika na mo abusia pani no nkwaji bi ma wo na take it just ye na nke ye metwa ma wo sa na wo kire me petacha de sede na me tu mo ni promo na wo kro no na wo ye de adwuma o Ghana petacha na me wa kra na me yo de adwuma me ton like pap na ye adwuma omuton aduane ton so
we are Juma kakra. Say wako kamentium. Some imagine sika nkocha tikiti. Ni boy say. Pacho tikiti 40 million Ghana cedis. I do beba. Na so ka so ma me so beton na sa. So fa sa sin ko si wa wan wan sika ma we. Ye go tikiti. Me send me my family mama no cry enko. Me sin nka. Ye ba ko hwe no ma wo. The picture ne mama ne number no we abrampa. Me pacho krobeso na ufre no. Me pacho me ye domani me say doma ahogro. Doma mani mu. Ah wasase paso. Enu ya. Nti we ya bunu ni mu a. Pacho ya bunu. Oh kafra. Na wana bunu fo bia ni wo. Pacho baby o. Baby ba ha dem for with you. Oh, ni padro ado kwa yen onu so ya bunu ni. Pacho baby o. Ndo ya frafra ni dagasi. Be ma na ba. Pacho ba mami ni bedi sa asem he. Pacho yo yate say ya ju ma me number he wi e be kwan de be fa so ne asan frɛ why. Pacho yo. So ye ma ye ware. Pacho ma. Yanya ni sister wa homa yeso. Ah ye no sister be di nkomo wi ade be si bia de be frɛ why. Ma you won kan wo ye wadwuma kakra. Say so ahini ni me kwaje jis kan go twa print ticket. Hello? 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 Nkonete. Hello? Ayawra wosam tumfo aya muntie o. Tumfo aya muntie na ba bi e kwantwuma bia ebre. Odi am kam ho a Egypt ena Qatar ena Kuwait ena na obi fra Afghanistan. Ono so akwakire na msuka be wu ho. Afghanistan ko ede ho. Why are there Afghanistan? Tibi dey abudi kwa na mo kire mo Ghana. Kwaku asam no na da na wusumu ano. Me sister na ba wan so. Oh sir. Menim sir sister na ba wan. Oh my. Okay. Waba. Ayo. Sister ma yenko hwe. Nani nua na ate atom. Hello Obama. Hello ma. Net say. We ba se nyame na dom na won se. Boko. Unua ne Priscilla. We ba sa aniu. Me se na sema o kan mu odi we be ne dai. Eni yo ma. Ya kle so a. Na no me fa na no we krasi. Na no me fa na minya no. Me fa na maka cha ne se bi e fa no. Afana mba, se ese ma mba, mbe yo mu nyina ka mo esi abonti, e ka esi abonti so mba chiwosi. Me fa ma me na no so be fra kwa no. E so me fa ni bi ma enko. Me se me nidi. Eji 40 million wa ma e be ma kra na stranded ni achi na tum. Akokuno. We dia mu so le na mu fa mu njimire ese ade na bi hwe nu ma na atu bi eben. Bi kura sister ya bra ya nya 20. Me yenso ehu de ebe ye. Na sakola ya adwuma wankra obi ampam na watumi fa bag green etu amentuo ko jibitidie na aka se me magi tekiti sika no kurani na ani me ani ni yi eti mum keka mo kakra ne mo amwai no ba so mate yo omono ide no kura no maka kire ma asem nya na waka no on se ya na ade we Ghana for yemfa nsua de kakra me kai se nche bia na ye ne aye papa ye bibia Canada Japan keka na obom isika ene kromo sika fobi aboa no ma mo fa play kotwen ye ofa sefo ne awia ma no be e ba ye ama ye kan ho asem saa se abrabo no enya kwantuo nkwa na ya abrabo yo obi tia no da bucheche na wompe obi tia da kwantuo che no mpe na onim Arab country no mo bibia principle yo mutie ne ye ba o mo amaya madwen se mu ko wo kyan ko obi ko ye kan we ya wati onfa ho kyan wo ko because ono ye wadwen bi se akwasi ko na anya yi a me de me ko ebe yi me ka se ofie no a geba ko si okolibia libia na ko no ba bi na mo ka kyen se da we ho ye ni wo da we de menkom omo ka kyen Ghana ni ba ne sawo na dwuma wo ba ye ne nya yize
Yes, ma be so mo horo abro sai. Enye easy. I think say enwa ba name Saudi no koye. Na o kire say ebre omu nyina pie ye omu koye no. Ana wanim Ghana ni ba. Wo ye so obekwa kofe de wo dan ni. Hey! Okobie dan no. Freezer si okobie mo nipa nam ne atwetwagum. Ade be no mo de ye. Anadwo be koye. Ye won krofo bo kro mo de business ne say omo de wo kwa no makoton. Se wo ba kire wo kije obekwa mutumi koton. Sese de ye kan aban si ne do ko to ani be so ati na yukiri ba ko. Ai Ghana ne ba bia sebe woni wo kura nya asema ne akogina wachi. Ye tu say iwefo e de akira manfo say ye ba fidie sui ye tu wofo aka ezu enwa man mi binti wobu wo kura na bebia wo kwa kodu no sebe nyame apata ne mamemme wo fi okura no etimi faw na ka ese papa ni du na ne mediu so wo ka sa asem wo ya ye nwa man ntiase de bia na mo ko na mo ho kire mo na mo sesika e na mo mefa no ne anya tiase bibibi wo fi a sebe mpre ke be ka se pa bidi ne kwa abaire ye be se ye ko ista ye ni fechire ye ye de jefutu eso wo ko mesraw obi ye adwuma wa ha ochina me kwa jam abrampa ne agire mo ne mo adi so abi ene nyame ndi obeji o mo kwa so amada sem ni de otini eti da pesa me hunu se obi a wote ha na no obi eye ko suku well kira de nye se yi o ay friends ade kira nketwa bi o wakọ ay friends say university awie wose me ko Dubai na ho pay na wo koje no kakra bia ne ha de kakra bia da so ntin o jayako no akwa stranded. Look at this oba adwuma na wo ye ebia na ekoye o short as enso wo be hwe nipa bia bo nipa bia so hwe me ko ye metuma beje obi o boa o peso nya ne company akoka ne ho ye be se ye wo fasefo enwa ma na mema hwe Libia ye ba ya amafo ko ye de ntiri ye ofansuo so kodu Italy obi so nipa gupum enya asem ketwa anu ye be se sa no ma we nya ye kan me nwa kwabena sei emre bia wo ko ka so ko Libia wo ko no me no jonso wani bre wo ko bre ye e wo desert so kwamna ne kan yo so ojonso no man edi entia etuotuo na no bompa ye kwa na so ka sam chewa enya djuma bi ko anu jonso so ye fi kwamna kafra so ti dem pese me kan nyina ne se ba bia o kwamna de meka na meka se kwamna kafra na nya wo pe eye djuma mo manka ni ti dem pese me kan nyina ne se adu tama ba bia ne ha adwuma wo ye no kakani kwa na Arab country no omu bibia principle mo wudi ho agro we de omo kan no kro wo see edu mre bia mo deadline se you see abonte a ye so mu a nyame ampata ye do koto prison kwa se ne wa fa ho so ne be se embassy no in Ghana embassy 40 year ye kan nkenye sika 40 year ye kan say yes saba Ghana sika ma 40 million kan titi sika 40 million ni tie be hwa ma ye nwa bai onu so unti abusua no ama de o kan me no ya adwen o bi she woni ma na to mu bai mo si bi ekuta 20 ele mo a sabi ha adofo mo fa bag wo ye djuma o bi ampa mo fa bag green tu kwan e tie be se nipa hwe enoma bi ye na sa no ma na ya adoso ne asresre no e ya adoso se okrom Ghana nkoye o abia wo wi atadwu bia ede antepole me da se sade ye ka no a de afutuo kese ye de ma yo abim no ne emema abim no mpese mutu kwan yes Arab countries no bebre na yetete bebre so ma no adwuma mi ye ya nkwala ne bi o ba na ofa na adwuma na o ka na ketu ade be ma na che no si o madamfo bi kura se ye kokata ye benya sei yo na wo be ko na abrosan afa wo ho no ma ba bo so mi be mienu bo so be yes na wo from madam sei na esi o na ja wutira nye ya na kakra na boso mu bedi no enam se ya ho kire ntina asa asende bi di akoma wo mo sebe nipa no so wo ko no sebe o te se ye nua ba presley abusua sakola sebe abusua e bi na fie abusua e bi na fie na yensa sebe o yensa anwene ye ho na yensa akodi akwantuo bi achi so ho ti ne me kan se ye nua ma no ne mema bi no ma ho pese mutu ekwan kwasa e kan se aman ne so no munhwe yi because e bi wo ho no ma mo kwa enema ekosi wo ho ne nye emaya ni bebre wo be ko no be ba no osia na me ko ye no e na papa no ne mada e na ne ma ne me ada emaya bi no mo ye adwuma wo e kan se ye kan se band bi wa ha wo mo ko isa wo mo ba ye mienu afo mo gina ho kwa no mo dwon so wo mo hunu
ɛna mo kwan ya wo de akɔfa so nti ya de ense wu wo ma ne so basa esemre keni ani mo mu ntie sima amalia ne woro ne do asia edepu egu ase basa ubesi so ubesi no wasa to so wasa kyese adwuma ne de bebrebe ɛna yɛse wo hwa yomo ma no peyen ye japade no emuchi omo so ade ya so so ma mo hwe se o ma de so kra se ya boto ne bia o nya de ye twa kama ne bia omo de ya ne se ai to no be dia wa fe sa du beba no na sa ko yare asa de ya de aba fie kakra wo konya ye no boto na no so ya de esi egu ano enya sam ketwa of ma me ti de ye ka no se wo a wo pese utu pan sa kwantuo ni ba bia ne ha ya ma yi mu de sabe enya kura na ho kire wa ko sister bi fie no aduane a wo ba ko di bi wo pe e ka se adwuma wo benya bi aye eti de ye ka ne se ba bia efie ba bia ne ha eti ya ma ya ni nya de enko de ye wo ya ma ya ni so de ye wo no mbom na agent for no so kan se o mu do ma ni tu kwan no e ma a wo mu ye agent binum tirimo ade che ma cause esa de press like idea ma wo mu de ni tu kwan no no mu ni ba bi wo mu de ne ko oh yeah enu ti na sika na wo no man kan je kwaso ka se 4000 de a sabi ofri e ko Egypt ye 4000 so ho na waje wo ko dura fe mo mu na ne ye ne wo be ka sika sa mo ankasa enti ye be sere ni nyina ye ni da house of mame mo ma ye ni na ho na ba bia amere omo do omo ko ete se wako dwantoye o omo de man ne kwa na nipa ne kwa ete se wako dwantoye afa ne ye ko select mo to obi ba de wo pe no no choose na wona na kan wasa ne de wo na bottle ne de no so na we tutorial oh bottle ne de o se obi ti say Italy say yentwa kote o excuse me to say yentwa it will be owo ite minim say afa na o ma hye sa mo ba no ma betwitwa o ma ne de o ma it will mo na o culture so na according to man ya na de yetwa any de yentwa difference wo difference wo hwese na obi aba brantia okuta sika ubetimi dia ye adwuma wo se connection ma se me de wo ko Kazakhstan sa Kazakhstan ho no e de na wo dey me de wo tra Ghana ha emphasis sika ni nye bibi se me ko e dey Kazakhstan de na wo we are no maka jo so yes ubetima fa asia ubetima fa easy ma fo no easy akomo mu kuro ni so no komo fa anaga ifo ya fa jai ko ya wo fa so ai ufri wa omani ai boy America ya boy Colombia na nka mo ko mo nya Mexico ko ka se eije sa mama no esi yo ye da se me pa cho cafes pastries anya sem ketwa ye nua ba no obeche aduane no na eni ma de pa ye pastries donuts supreme rules any chips any meat pie no say we ye aduane kura no pen so bread fried rice ya mi shira no papa nti oso ye orders bia friend 0546 752017 na 0249150102 Boris B and Papa Fee dear Denny dear Pebere Halar party Cremonia engagement ayefro honama kwa ni nyina ubenya bi yebedi Easter yi kokaribi ku fridge na usu didi ama wo ho ento me pa cho ubenya bi e wo Bantama High Street Sawase Market Santase Runabout Poku Trade SG Mall Shebo Edi Junction 0544444453 Boris B also proudly Ifiakoko Union Group of Companies come on me pa cho also pese oji asase opedan han opefia to no agent passport birth certificate Canada UK Germany Australia ni nyina so kwa ukuta work permit one mo kuma asokwa Top Martin Complex womne asokwa health insurance and the wadan from 0508 584 427 Ghana Grows where Mastercard Foundation is Springboard also nam TVET insanu jima addition agriculture so edi numa bekruma enkokata enkokujistan me pacho free 0308255775 21st clinic we are the sciatica experts 15 branches across Ghana no sisi moye sisi echi upechi unamututua omaimu bia en crying your dome market echi Kumasi ehwa overseas ye be Alpha Radio Oboase Council Quarters Techima GN Bank da denim sunwan
nkransa sciatica expert difo judge wadawruma menumu asem eyija obinum jonso anchese nenum asem ye jamsrew eye amane hunu onum asem ye ja nyon na ha se obrane si ana jonso so de otadum na homachekura boawo ba nipa nim ye sua de judge wadawruma ye manu omoni brade ye mabawa no bebre omoni brade hwese obi kura timi ne the boyfriend ti wo hwe no eso still o se me be ma ofra ka ho e beto yade ama ho e do beko kata e do beko Dubai a onye adwumanye na Dubai nan ka se ye ko so onye skani on timi ko Dubai po de sankai se ono onye wo ska na ko a eboa wo holidays ba woni sika ko a wo besenke eti ye besere ye nnuama ba bia ne ba bia o Ghana ha o to mosquito na de duasia ko timi edem eno ye fani kentengu utimi dem adechi so benya baabia kose adwale asiesie ho wo wura fo so benya atare ahye ne wakutu esika almost be 150 ade ko Egypt yeni ekrumia okwe fellow nkrofo kura ye karobo ye butu ye techema ni yakasa untere sa omodwe no mudie ye meko ene pa no ne jeni yanyam ai wo mo hwe ye twitwa ni ye hwie anwa no mangwa ne ye papa to mu hwie anwa ne gumeko nso twitwa ne jeni bebre ni ntos bebrebe no pa no tentente no ma pem omo yigumo no mka obutimi din the whole day eti omuni sabi adwane ye betimi aboa wo a wokọ no wadi diem kra be ana wadwuma na wokọ akoye no so no sabi ye wo ba bia ye fa ne se kromi ha ebia me ye adwo media ha na makoduro ye se koye adwo bola so bola na wokọ ye so ne bi na woka no obi kura timi se da sabi wo fa na chansen na wo jane ne yegum o se be ohoro eti tai o kura mi so buto mi techre ma aso ma ka arab kasa o mi tiri mo de kakra eti pekura o ko so beboa wo abrochire ho wonye skan ko bia bra ho ase to bo ase na nye nenko anya de kye abi ade ne ye pre ho sa ye pre dodo gan ye pre eti ne be hu na baba wa young girl ni ya kira tigatem sabi ye twene japade ye twene nufu ni ye twene kon ye twene so ye kunu basa ade ntia wona ne bo ne okopeska obi waso anura ba ko bia mehwe ne fon so wona kramayo wona de bo ne nam ne bo ne kwajiske do ne bo na dan kramai ana wo kyerɛ mo tomai ana sabi memme twene ho hyade ne nsa ɛwɔ wo ba na se ɛwɔ nipa domu ɛdie no ba besia obenya sika na wonya na wankasa ehunu awo no ɛdie na wogye firim tina se kakra bia obenya bi ye ne bompa ye guso wo so no de no ne je ne bre me be se me toka wei me be se me shampobo wei me be se me shapanto wei na de abaso no wig na abaso bi e 12 million ne 30 million etimi tobi ahye wig na mfa ni munya mlaw adu be ko sayemu adu ko ni mu anim guase mu etimu amo prese mbatu kwan no to bo ase ne nyame emprope kwan papa so kontu papa mawo na so kodo America oho wo pipa ana wo visa na ade ko ukodu UK wo baby wo kodu Germany a enko tra kata ayeyin ko let ko da ana ye wode wode dan ana ye twi da ho na ko na pebi kwa asem ne kafa ko Libya ko de said ye kaja nantina so skolo no eye adwuma ese Egypt what I say ana South Africa ko beto botire kama na ko na blade yakopo Tunisia eti ebesere ye nnuama no muntie futuo no na ebeboa mo na gya se korachima fo korachima de ogiri sika eye sika no ogie edu odada wodo ko babi sa na no sisa ye efrani a o se eyi sisa wo so ne bema neda ne mamie neda kwati boto makoko nan oba obe do enipa na obeduru ko mu hanu a obeka chem se omra samwa emra mepewo enye kura because obra samwa mpesa omra samwa do opeto opanimu opaneto kama is of course be ya ba Sompa wana jeno omra besra me se champo kotunese ti omra besra ye nti eni age papa 0551931931 0548931931 na yemfa course kakra na yensore omuno ni de ekom de no okwa kodidi na me so akohu ye kwa bi ho
na ya ene na kudi Easter na Nkomo na ya hwede odi beji ekwan Easter. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pajodin, baby, I can say free. Nanisha, I'm going to have the one done up. The car show, and not a crown, I'm not a load of it. Nanisha, I'm going to have with you. And I didn't show. Yo. Hello. Hello, Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, we didn't get us for the because of the Yo, Benji, Papa. I'm Pacho already. Anyway, it's nowadays after number 2 down. Sister, dear. Then the door, you know. How hard you know. Mama, when 1% of cars and on that line, I'm continuing. Yo. The Pacho, I saw like a sister and I said, I can't clap much in you. Mammy said, next me, Nipa and now. Teacher, any baby, not one, Miss Sarah. And now, about to me, I could be. Now, Sir, nti ayakonya wanya na we afini sen obere papa yo nti misro so open my friend mo pobisa no na sister no e me 1000 Ghana e mama sa o papa na ni won su atwa ba so jina so nyam peke o number no e pa che yo na wa wale me papa mama au ka we dia senka no anu no kam de ne ma asem ne ma amare papa because the teacher ni ba na bo amefa ya mi shira o papa e wi a me frɛ o bɛgye amɛgye o number no why me pa che yo ma frɛ o yo hello ni yo na ma ajo na ma lo de na ma bo chi bi ni bi mo like so bi anchi o ma pa mo bo ama ga na ko ye da se na bo achi ya dom ma ran chi aboja fo ni na pe ya no bi fo ni ka bushia na ka ba de ba wa ki ya ana de ya tito na da resistance ana man ko ma sa muso agent to na na mo kan ko ko bi ejini ni na kuma bi baye ni da ku Panama ana Malaysia ni na pen na mi ha bi pa ko agent to ma bon ko so ti pa ko pe aduma bi asu ni ko hanu amu ko sana na fitness abo ko ndo mo kana na hello Pachodi baby akasa free otam abaka me kete wo pisia ni da sister ba yentil we yo bemo yo ay madam asama ole kanu in fact yam baba won na yam na na ole wotumwa Gana sika wo hankasa na yam pe yimfu mu na wanchi hyenye meye ma yakwa amuchiri madam ebe ni ntem yeka then no me share TV do work kato go side baby arab for no bodam no all forget na nyoba bodam all forget na nyoba ebe ni so bandam enye sika almost there 200 million ese de ko e ka de o le bo bre wa ha obeye e pe fo ji sam man ye na Ghana ska wa e da se hello Pachodin baby akase free me pati e frame so fujo me ka se free bogo yo so enti we mama e wie de awade wo hia mo ne aduma pa mo ye bo Ghana na ade ba ko ni se yenu ya no mu ma ni yenu ya no mu be ma na omuko bere wa kontu ma bebere mpejuma bebere mpejuma memi wo youth bebere wo masafu ni wo kire ni mpose oba ebibi na ye abranche pebibi ye enna wo bi atonsu ade si dan ba kete si ase ono ofere so di su be so ni ti aton ba on fere so ko woro ne hu ama be ma enye ne ho ade ene na ada ma youth ni mpejuma you will be kind of woman in Ghana, a young Yamamobo. Be a sofu, also master made a weird galamsin. And she said, what's the other one paid to ma? And I will be better.
akobere obi maso you to no yam petuma yam fa yen sanye tuma yen dia no nkosako yakọ no wakoyese yakọ no wakoyese anya aborofo ne beye yesa ye kurom ebibifue ombeti yeda se ma teliza kyereko wara beba Antwerp Europe shito papa bi shito anentwam hyehyemu abrochirefo ya muntoni ai boshema group o se aginyame ena mk London fan club nso ye papa ye papa Kofi Kwadwo Bokuri Ado ono so ye chia no hello Amsterdam fu Sompa Ebola bola ene ta atiatum ene dia afeche wa uni abe ma patola ndi ntio amenchi ya tagisi ko ntio power sound ayini do papa yo bako di tie ya ka ke jimo Ghana obi an ka se jimo ni Ghana papa yi ka ta kura no o ka jimo Ghana o so e so tetu de lampi we se de bi obi e ni echi no o ka ta na woni krata wala tin jimo ni ya jimo wa ba so be jimo ko be ma boss Ghana no bi ke 200 million afem ayini go go 200 million ko meska be nei tu na ba no nyeso bo pele to metu kwan yo be de situation e wo mu no obi na aka chen se ne de ko e nei because obi ti America nko yi ma no e ti ono so nya contribute ni se de bi okoro do kopema ko wu de bi amfa e ti me pa so pa me cho de me bi ko contribute ni tia e yi ma o yi ma mo go US nko yi mo go kina ya kwa ko yi e ti we no connection ma for no ma ba no ano mo hu ni se de bi aka tia o ana ya but mo jide se as time goes on all trial be be papa no say edimo wa o ye so for tetugala yeda say osofu ba wia baby a obi awia chia oni ma gifty donko o kire nyam boa o beba isho yiso aba be sra yin enti ye sorry so na agudie mu fa beto so Sompa Nkomo